ساوێربوونا civakê. Ma em li pêş sawêrbûna civakê ne, ma em dikarin bêjin ku civak ew sawêreke di hişên me da, ma hebûnek jê ra heye, em nîşanên takekesî bi gelek tiştan ve dibînin li pêş me bi ser ve diçin, mirov li dijî wan derdikeve, tevî ku me civakê mîna hêzekê birêya mirovê takekes dîtibû, qet çênabe em wê bi pergalê takekesên cudatemen û alî bibînin, di nav girtin heviyên ku di zên û ranawestin da. Ji ber vê em wan deziyên tevderbasbûyî û di jiyanê da nelhev dibînin, yê ku di çarçûveyê bîrdoziyeke sînordar de naye qalibkirin, ji ber ku dikeve di perwaza belavkirina gotinan da û veşartina niyazan. Ji ber ku armanca girtin heviyan û binema civakê li ser ramana zeftkirin û serdestbûnê hatiye damezrandin. Yê desthilata serwer ji bo dûrxistina berbozan pêk tîne û civak tenê encameke ji desthilatê û ûfkufiya nexwastiyan hewildaneke nezindiye ji desthilateke hevrik ra. Berhinde civak berz dibe ji ber ew lêv rêca berhemdana alozî û desthilatan e. Li gor sînora bîrawerî ezmûn û pêkanîna wê ji têkelbûnê bi kêlek ra. Li gel wê nirx û çanda civakê têne têkbirin bi sedema alavên qirkirinê û pêkanîna têkbirina rûlên takekesên wêna yên zanyar. û dikarin civakê ji qonaxa aloziyan ve ta qonaxa geşepêdanê û têkelbûna rabûnî biçandin cîran ra. Her wiha birêya ragihandin û hevberîna zanyarî bi dawîkirina malgirtina qezencî pêk tê. Yê ku timî hewl dide civakê bike lêvrêjekê, takekesan amade dike ji ber jewendiya niyazên kesên ku her tiştî kirine di destên xwe de. Ma em dikarin bêjin ku du civak hene, berdewam şerê hevdû dikin û ew civaka desthilatê an û nertiya şaneyê biçûk dike û civaka mezintirîn kontrol dike û ew civaka mezintirîn bijarde û takekesên yên bi hevdû re dijîn, ji hevdû nêzik û dûr dibin. Li gorî bandorên civaka jûrîn ya desthilatdar li ser reweşt û çûna bijardeyên civakî bi awayekî rêbazbûyî. Ma ew bi navkirina bijardeya fermandar bi civaka biçûk gelo rastir e, yê ku bi bandorên xwe yên diyar ji serdestbûnê navdar e. û destê wî ya serdest îro li ser ragihandin artêş û saloxgiriyan e. Mîna guncanekî ger ew rast e, tê wateyê ku ew zoreng nûnertiya rastiya hebûnê dike û bedewî ji vê zorengê re nîne, tenê ew nemana hinirên mirov û heyînê teva ye. û em guhertina henas mîna derbirînekî ji guhertina jiyan û derdên wê binseha civakên têkçûyî dibînin. Yên ku derdên sitemkarî û gendeliyê
به همان دمه دکشینن و دبک و پیوندی دنابرا قاتکی بارکتی دا و آدن کو دبنیه دا دجی هبه و او قات بنی تنه خوشیا گودهی دده جبو ایشا هی بیجبیر کرن نایه هشبر کرن لیل سر بانی دیار دبه تا به ایشا دروارا ببیک جبروی ام ندیار بونا دا آخافتن دا دبینن گری پیشی و پشت را خواستن و دناوان دا جیهانکی جلاشن لووکه چندین ترس جیان مرا دبو مترسی همی شیمانن هبونا ما ایریشتکه او آنا دهلک و راستی تالانی و نمانه بن هر وها وندابونا ناسنامیان نونرتیا مترسیا بهتر گرس دکه لجم گلن ینکو فێری پشافتن قڕکردن و سەرکوتکردنێ bi derbasbûna rewşên wênayê dîrokî û guhertinên wê yên civakî bûne. Her wiha radestbûna ji tirsê re û bawerî bi berzbûna wê di jiyana mirov da ew cûreyekî nerm e ji bo belatê mirovî û hevgariyê re. Yê ku mirov tenê wê dijî di çarçova gerdûnekî virmor û şaxdayî da. Ji ber destkeftiya mirovê zanyar naye nemankirin, tirs nûnertiya ketina a ku rastî wê tê di çi karî da dike û dibet tirs di xwe da hestbûna bi tirsê rabike. û her wiha mirov dihêvûja ku gelek şiyar be ta asta bêcergiyê û bêcergî di vir da di nirxê xwe da û rispîtî û binketinê hembêz dike bi qasî jîndar û nirxên wan di jiyana take kes da. û tiştê ku komên mirovî dehf dide ji bo parça û herifî bibin ew alava tirsê ye, yê ku çi xebat an ra perînê dihêle ber ve wêraniyê biçe. Bi encamê têkiliyên têkçûyî di navbera mirovê Kurdistanî û navîna wî durist dibin û ev yeka bi çaxê parçekirinê ve yê ku di sala 1916 da saz bû girêdayî ye. Dibe pahatina Sykes-Picot ji hizrên Kurdan ve neçûbe. Ji ber birêya wê peymanê Kurdistan hatibû parçekirin. Ji bo yekbûn ti carî çênebe, li gel wê Şehnazî bi taybetmendî erd û zimên bêngeha tevgera şaristanî ji her gelekî ra bi derbasbûna dîrokê. Ji ber vê em şer dibînin ku li hember çi sawa tirs û mirinê herdu ye. Ji ber vê yekê serkeftin li ser sawê bîraweriyeka har xuyanî dike. Pizbûna çêkerên mirinê nikarin li hember wê bi alavên xwe yên binav û deng di dîrokê da rawestin. Li gel hunerên azarkirin û binçavkirina wan û rikberiya mezintirîn ji bijardeya zanyarî a rûnakbirî di bergiriya li hember reşbînî û koçberiyê da ye. û ev ji kûletî û serdestbûna cemawaran pêk tê û bandorkirina li ser awayê ramandin û çêja wan û tiştê diyar ku ber hemên desthilata serkûtker û xapandina wê ji cemawar ra ew serkeftina mirinê li ser jiyanê ye. Her wiha radestbûna ji mirinê ra
جبر کو زندانوان و زندانی هر دو دترسن و در روشک جه بباوری و نفرت بونا بردیل و هفبشت بن. جبر وی ام سرکفتنا هشمندیا مرنه یا بهشیاری راوستیایی لهم برخواستک و خازین زانیاران جبو آرمانج کرنا جیانا باشترین دبینن. اف سرکفتن راستیا خواج کومک چاف کوری و گلاجی دگره یین لعالی از ازیا رشت سکنن جبو تالان کرنا هشمندی و ارنگاریه و هر وها ویران کرنا گیانه هاتن ریزه جه اردیرا جبلی بو بلاتن یین کو جه گمار بونا جیگه درتین و رش پیش کرنا یک کودنا روکا حیین و جیندار دایه لبله امرنه دیبینن جه دروی کو او خواسته که بانگا که دستهلاتیه جه سردستبون و قرکرنا و تیکی فلسفیه ده چارچوبه یا پیواندی مروف بنا دیار بونه. شبرکو مروف جه تشتن که جه هنر وین و جینداریه دستینه ده ترسه. شبر وی امرن و ترسه دبینن که بمروف و گلکی قمتینه. و دما ترس آلین جیان کنترول دکه جمروف وینا تفگر و هبونه دکشینه و او رواشت دستهلا دارانه جه هنر کاری آوان بشیوین و شاندن آوان جه ساو کرنه بدرباس کرنا ترسه مرنه تا تی درباس کرن. و هستبونا وی ده کلین جیانه دا لگل وی برخدانی تی دربین کرن جبر او نویتی بونه که جه رفتارن دستهلا دارانه جه پیش ساز کرنا مرنه را و دبا اونو نرتیا تک جه خواستکن وی جه هنر و رامان را جبر او هر سه لدیجی نزانی کولتی و سردست بونه نه. برهنی کرنا مال سر جوت بونا ترس و مرنه بریا رخنه کرنا ما جدس هلاتا سرکوت کر را ام دکارن بزانبن بهانه بیر دوست کرنا و جبو بکار آنینا جماوران و گوهرتنا وان تاببن آلاون بشان هلدان کرنا دست هلاته و شارتنا نیازن وینا هر وها دماوانا خو کرن ددن بریا گر کرنا خونن وان و لیستنا بهستن وان ببنیاد کرنا ترس و مرنه و دما جماوار جه ارکن خوین سروشتی جه ارکن خوین سروشتی ده رخنه کرنا دست هلاته درد که و تنه پسنه دست هلاته ده و او یکم ارکه که دستهلات جیین جبره و بشکوی بجی آنی و بوی یکی بسرکتو بو لگل وی مرن جتیگه خوی کوین شوپی هاتو بو و گوهستن نتنه او مرنا کسکیه لی او مرنا که از بحثا ویدکم دیارده که بتمارا خلقه و بهتر گریدایه دزی کرنا خونن و خواستکن جه خوشیه را و پیک آنینا جیهانه که باشتر و جواکا که زانیار برهنده هف پیمانا سایکسبی کو باندوره کی خوی نینی هبو لسرگل کردستانه جبکو او زمینه که باش درست کربو جدس هلاتن ین ده فرهنگ آوان دا تنه جنگ جناو برنا کوکه و پیک آلنا قرکرنان هبو هر وها کار آنینا مرن
و ترسê mîna du destik ji binyadkirina hebûna wê li ser berjewendiya wêrankirina civakê û belavkirina takekesên wê û tunekirina wan. Şopa hevpeymanên navdewletî yên ku ji encamê dema her du cengên cîhanî derketibûn, heta radeyekî mezin cengên navxweyî yên ku civakên Rojhilata Navîn wêna dijîn durust kiribûn. Ji ber vê dubarekirina amadekirina civakan ji hewayên bêhtir bîrawerî û rûnakbîrî dem û çaxekî dûr jêra divê. Ji bo dubare amadekirina peywendiyan û geşepêdana wê bi awayên rast lê ev yeka qet çênabe ji ber binyadkirina bermayê reftarên desthilatê di çêja cemawer û bîraweriya wanî giştî da ye. Ji ber vê yekê tirs û mirin di wê hişmendiyê de zabûn û her du bedtirînin dîwarê jiyana hevbeş de yê bîngeha xwe çanda lêborîn cudabûn û pejirandina din e. Berhinde tirs nîşane ji metirsiyên sibê re û qet mirov nikare xwe jê dûr bixe eger dereng be demê derbazkirina an rêgiriya wê berî ku ji nişkê ve gur bibe û wêranî bike. Berhinde vîna mirov li pêş awanteyayê ku bê ta rewşa zûrengê bêhtir binîşan bike, ji bo têgihiştina cengaya ku bedewbûna hebûn û destkeftiyên mirovê zanyar armanc dike. Zanyarê ê ku diafirîne û berhem dide li pêş hewildanên yên warên jiyanê biriya cengên xweyên vala têk biribûn. Birçîbûna mirov û bêpariya wî mîna kelemekî radiweste ta negihe biserîkirinê. Birçîbûna rojhilatî ji ewlehî û ji laş re, her wiha birçîbûna xwe ji evîn re. Ev hemî wî kirin cihê mirovê har yê ku li tiştên ku êş û bêpariya wî kedî dikin digere. Ebîqûr zanînê bir hetiya henas ve pesindan dike. De em bira min heta çi sînorî civakên me yên Rojhilat Navînî pêwîstiya xwe bi vê cureyê ji rehetbûnê ve heye. Ev tirs bi hatina deman ve bûbû bîrdoziya mirinekê û têkbirina henasê takekes û koçberiya wî ji dema niha. Freud dibîne ji serdestbûna mirovê sitemkar li ser mêyan bi rengekî zayendî hiştibû zarokên mêyan ew bavê zorkar bikujin, piştra wî xwarin û dûra hest bi poşmaniyê bûn. Ji ber vê yekê û li ser xwe qedexe kirin mêyên kûmê yên bûn sedemeke bîngehîn ji kuştina bav re. Ev efsana dêwperestî qayîm bû di naveroka jiyanê de û di reftarên malê desthilatê de bi awayekî rewşenbîrî û civakî civakan hiştibûn bi encamên zordarî û sedemên wê bandor bibin. Ev mora sawêrkirî ji cureyê têkiliya civakê bi desthilata jorîn re destpêka megirtiyeke wekheve di wêje û huneran de xuya dibe ji bilî ku ew xwegêr û serhevsarê zorengên desthilatê ne bi destdayîna li ser xelkê
هروها گریاره وی کو پشتا گلک گوهرتن دی جورین راماندن شواز و هشمندی داساز کرن ما ام لترسه میزینن وکی زکماکیه کی سروشتی مینا کو ام لسردست بونه دنیرن و بوی آوائی ام وی زورنگا ویرانبوی روا دکن یکو لآلی دج جا فراندن و خوشی راد وسته و کسن کو جوربونا روشنبری و هفجیانا آشتیانه ناخازن او کلمه قایمن درو گوهرتنا جواکی دا و نخویابونا خواستن و دلخوازی تیواتای سرکفتنا و سرکفتنا دستلاتی د پیکانینا هبونه ویو دا اف تشت کو رژیم روشلاتا ناوین نشان دانه و اف یکا دهلک و او رژیم لشون خواب مینه بنسها ندیار بنا دلخواستنا جماوران ده پارتی کرنو و گوهرتنه ویدا آن چاک سازی کرنا وی و تشت کل پیش خواستنو دلخوازی دسکنه او ترسه درنگن خوین سار دا یمینا مرنه برهنده زانیار ابی قرد بیجه دما ام بیجن کو خوشی او آرمانجه مبستا مجویه که نه خوشیا کسن جرسی و خوشین هستیاری نه وکی کو هنه کس ین به نزانی بونه نافدارن گمان دکن آن لدیجی ما دنرین دانه آن تیناگ هن لی مبستا ما جویه که رزگار کرنا جه ایشا کو ده گوده هدایه آن تیک چونا ده هزر دا جبروه ام قلشاندن دبینن کو هاتبو وجین کرن و تشتی ام دبینن لکوچ کرنا روش هلاتیان بر و روش آوا او برزبونا ترسکی روش آوایی جه انجام وی کوچبریه ترسکی روا لسر چاند و پرورده کرنا اوروپی و چاندکه تیک چوی تندرو جیرا دبو نان و ناورو که کساده برهنده روشکی آسه و نایه در باز کرن هیا جبروه ام قلشاندن دبینن که هاتبو وجین کرن و تشتی ام دبینن جه کوچ کرنا روش هلاتیان بر و روش آوا او برزبونا ترسکی روش آوایی جه انجام وی کوچ بریه ترسکی روال سر چاند و پرورده کرنا اوروپی جه چاندکه تیک چوی تندرو جیرا دبونان و ناورو که کساده برهنده روشکی آسه و نایه در باز کرن هیا به خورستیا رژیم روش هلاتیین ستمکار برز دبه ترس هشتو بو ببه ستونا چه پرورده یکی که مروه پشت چوی وردگره و مروه روش هلات ناوینی تنه وک جنداره که ترسان دی دخونه دا دمینه ده برجا خوی روش هلات ناوینی ده برجا خوی بلند و خنقوی دا دیجی ته برمایه کی برچاو نینه خوپه بپیچه تنه دنبولینه کی جنیز و ناس نکریه لگور دیتنه که راستی و ترس ناس کرن بریا پیروز کرنه یکو تاکه کس جدما زاروکتیه و دور پیش دکه جبر پرورده کی لسر گریدانا بدنبورینه و نرخن وی وردگره به نخواستن و راستیا جیگربوی و دبکو بخارا درد بینه و پیروزبون گماری دبنای حز کرن آن جیان کرن تبیوه که جورای آرامانا کریتی و برنامتیا دزگهی جماوران را میجی انوان هشتبون بهتر بمیته دوسا کو برامه و بریوا ببه جبر کو چر و پارتی دپجیرینن اگر جکو در بکوه جعالی کوته پیروز کرن و سروری کرن جبروه اموه قلشاندنه راستین دبینن نتنه کلکی تی جناف برن و خورستیا برمای
روشنبری لجم مروف روشلات ناوینی لسر ترس و تندروی قایمه و دوی واریدا رکبری نکاره لسر برمایکی نینی جیگر بسر بکوه لسر پیشواز کرنا شیرت هین و رامانان و پاراستنا وی بیکو رهنی لسر ناواروک و انجامن وی لسر جیان نوجن دینه او تناهیا جواکیه بسرترین دیمنن خوابا و دبکو بتاکا کس را لهر دوری ورا گراندن جبر مروف نشتجی لجم جواکن نتوین آزاد لدست پیکا نشتجی بونا خدا گلتن هویه که کندار دجی دناف خدا دناف برا درد دوهو و طالیا ایرو و نکاره بجیانا خوی نهاوا شاد ببه و هر وها پنابر روشلات ناوینی گیان جیگه خواه دیجی لهر دره کته دا نشتجی دبه و صدما و تناهیه جه هناسه کو گلک دردان کشان دیه را ودگره و گلک بهوی بدو هفدو و جیان کریه و او دوار نودا نکاربو درباس بکرایی و بگمان کو دیاردیا کوچبری بونه مینا روکه یا جه ترسو مرنه را ده اینی دمه دا شبوه که انجام خواه لسر ولات پیشوازگری هیا و دو خدا الهف پرسینان لسروان بجاردین بازای هلگره ماوی گلو تیکل ببن و ببن صدمکی جه صدمن گشه پیدانا آبوری و جورا بونه را آنوی ببن لسروی بارکی و بگمان کو دیارده کوشبریا گونه جنگ و قرکرنن دیروکی و بریاوی جواک تینا گوهرتن و چه دبن بدمیرا کسن نشتجی دبن بشکی جه خلکی رسن با و دبن بشکی جوی ناسنامه یا گوهر بار با لجهک تا جهکی دن برمای اولی چه جا روجهلات ناوینین خونمان دبو و جیانا تا کس به گلک ریان خستو بو گفدانه و رو پارتانه توی یا سرکتی سردست بو لرخ رو پارتا جومی برنگه رژیمن فرمانداری و ولاتان لتونه لکه تاریب رو بو سرشتیا رژیما سیاسی یا اولهی جواکان هشتو بو جهفکتی بن تشتک بوان لهفدو ناجوینه تنه گریدانا ترسو و صاوبونا جن بنچاف کرن آن رش پیش کرنه و او پیوندیا دناوبرا تا کسو دما خوی نها بدهن سالان دناوبرا تک چونا درونی رکبریان نل ریدا هجیا بو و بلز او رکبری بون هاتبو جناف برن بریا لیستنا پی و خستناوی دناو کارن هرمی و ناو دولتی دا بگلک رولان لیستو بو دمایینا بجارده یا گندلی و زورکاری تا وکی خواب مینن ترس و صادبو پیدوی اکی لسر ملی تا کس جبر کدو اولا ویدا هنک دق هنه وی برو ترس و صاو کرنه دهت ده و تاکو ملین مزگفتان بین و پیواجوی استو خاربونه حسانتر بکن تاکو ببه ترسا جی فرمانده جی ترسا جی خواده وسا بمروف و رومتاوی تیلیستن و صفقایی بمیجی وی تیکرن ددم کروج آوا لسر لاور مقاتد با و ناسنامه کی تایبت جبو وی تیدان برهنده هنک گل هنه هشمندیا دورکاری و پاشتمایین در باز کرن لرخ گلن کوشبرین بخارا پاشتمایین و دورکاری رادکن جبو وینا جیان بکن و جزاروکن خورا وگو هیزینن و اف ناواروکا ترسا روش آواج کوشبرین ین جدورن جنگان لأفریقیا روش هلاتا ناوین و افغانستانی تین نخوا جبر چد رفتارن دست هلاتین عربی ترکی و ایرانی دا سرخبونا کردستان آن رژیم فیدرالی لسر یک بونا سروری خوا مترسی کی دبینه و دهلا ولا رو خاندن ددما کو دست هلاتیا بریتانی یکو لچاندان مقاتد به 205 میلیون جنه
خرج دکر جبو زمانه کی مینا زمانه گال نواش ناف برن گلو جه چه او ترسته یکو دهلا دور همی دتیک چونو پپوکیه دابه به انجام وی قرکرنو دورکاری جبر ویه که ترسا روش آوا لسرگلن خواه بینگها جیانو گلبونا ویا لترسا یا لروش هلاتا ناوین زنگلا باولی سوکا مزنترینه یه دخوادا نمونه جزورکاری و دینبونا مرووی دهلا یه کل مروواهی درباس بو کرتاستکه دمانو جندا جنگن جیهانی و وردا جبر وی ام دیتنا زانیاری دبینن دشرو وکرنا وی بویره یکو والا بونا ایرو دادگره او به انجام گرتنا هزرو پیشوازی کرنا وی جهمی حالا ون گر کرنه برنگن خوین راگهی و نتوی افتش نونرتیا بن کفتنا روشتی یکو وان رجیمان دکشنندکه و کار و بارن ناو نتوی وینا بریوا دبن ناروینن وان گلان کنترول دکن برهنده دولت پارچه دبن و هیزن نافچهی دابش دبن و آلوزین گریدایی بگندلی و ستمکاری دیار دبن دوسا رجیمن بره و هر وسا سرتبون بلاف دبه ولدی جی خواه ناینه وکی کو گوتو بیجا زورنگا ماکسی دبیجه دما سرتی شروع دکه و دبینه رنگ کی جرنگن خیرانه اینی سرتی جی خورستیا پیکتنا بدو خودی برجواندیان دبشکوه جبو قزنج و سردسبونا لسمیانه به انجام هنرن خورتان بلاف دبن جبو ببن ایزنگ جشرن والارا دولت دکوین لی پیش برکا خواب چکرنه جبو آماده بن جشرن دروی واجاروناک بری تنه بهانه یا جبو خواستنا سردسبون و مالگرتنا قزنجه کو باره برپرسیارن روشتی رابکن و آلوزین ایرو همیل هف دکن جبو روخاندنا آبورین دولتان و آلوز کرنا وان و سپاندنا سردسبون لسروانا آگرگر کرنا پرانیان لسر که ماهیان بریا هف پیمانن ینکو جواکان پارچه کرن و خواستبون بکوین بن دلووانیا رجیمن ینکو تنه سرکوت کرن و ترور پیک آنی بون جبو گوری کرنا که ماهیان لسر پرانیان جبو آوا کرنا سیستما هرهری کرنا نو یه اوجی درد کیشه و آلوزیان دکشینه به دمیرا زیده دبن برهنده سینهیا زور بازی ترور و دستهلات تیب قرآنین جبر کو او دارجدان که کی نو دبه دوارن جیهانا پاشکوه کری دا لگلوه و بریاوی سینور دوباره تینا نگار کرن لگور خواستکو پیدوین دولتن بهیس